bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulokuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe ehamba phambili ngezo mina ufeze kuntuthunga Khumalo bathi ila sport namagumente mhlawumbe ngabe usemusha like kanzo phinde ngicela uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare ikona okukhulu kunakho konke bafethu umculo kaMaskandi umuntu wenziwa lapha ukuthi uyombonga efile umthandeni umfoka amanqale kuza ngemuva nje ukuthi umthandeni enikele lapha ngogadlakazi lenkunzi elaphana ngekathi umuntu wenziwa esefinele iminyama lapha edlulele ubaba omzalayo lapha umuntu wenziwa ubese empela ekhasini lakhe lapha abantu abaningi ebekade babhekile ukuthi khona inkulumo azodlulisa lapha nabonge kumthandeni ubese ethi emthandeni Gqokamelisha Manqele ngibonga kakhulu ngokuqhamuka nako ngesikhathi sobunzima lapha ngamangala mina ngoba ngangiziyele enkandla edolobheni ngihlangana nelenceku evuma Nhlamvu uma ngehlisa iwindi ngiyibingelele yathi ize ekhaya lenkabi yangidide ukugcina ifika lenkomo engangalendele ngempela ukuthi kungayiye yenza nje ngempela umuntu ufunda ezeyofa ngifunde okunye ngale mambano wasethi akubongwa emfoka amanqele ngithi nje akwande nala uthathe khona ke amazwi achiwo lapha nomuntu wenziwa ebonga lapha kumthandeni umfoka amanqele ngento amenzele yona lapha ngekathi edlulele ubaba wakhe anikela lapha ngenkunzi malanga yenkabi okanye yenkunzi lapha ke wona mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ake siphinde futhi sihlangane lapha ku comment section ke siqede khona le ndaba ke mina sengiphuma kanje ngakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare ikona okukhulu kunakho konke nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.